Зелелер харбилер үшін чираттагы гуманитар юкны әзірли. 2 юк машинасына түзіліш материаллары, буржуй көмешлері, генераторлар, бензопышқылар, машиналарға запас числер түйілер. Тортмаларға ризықлар, окоп шамнары, жылы киімнер, маскировка шілтерлері, хам бошқа керек орақлар тутырғаннар. Бұйылы фронтқа жеңіл машинада жіберелер. Шоллы шахарының біз бірге волонтерлар өзегі шулай бик көп керек ярақ алып келген. Привезли генератор, холодильники, именные посылки, общую гуманитарную помощь, стиральную машинку, сети, сухие супы. Гуманитар ярдәмні қопларыға тутырып, машинаға түйеуде мәктеп оқушыларының да ярдәмі зур. Олар да ештен илебіз келешегін қойғыртып үсе. Они видят то, что мы им помогаем. У них возрастает мотивация побеждать. У них сразу на душе становится тепло, и нам тоже. Нам очень приятно. Ярдәм туплауда һәр вакыт актив булган Ильяның әтисе дә махсус хәрби операцияда. Шуңа да бу эшне ул зур җаваплылык белән башкара. Я это делаю с чувством, так скажем, долга родине, дабы как-то отстоять честь каким-то образом нашей родины. Защитить ее. Илдәге вазгыятькә битараф булмаучылар күмәк тырышлык белән районнан гуманитар ярдәм әзерләп озата. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.